Imatombo, ngifuna ungixoxele wagcina nini ukudonsela isibuko noma wena awuyibonanga le trend yethu sabesifazane lama video lawa engiyengiwenza woza la kutshela ngifuna umuntu omdala especially wabesifazane ubize nengane yakho nani madoda kubalekile ukuthi nidonsele isibuko ngoba nike nifike nemitsitsile ekhala ihlama imitsitsile ecwebezila imitsitsile enga-understandeki so kubalekile hygiene makwethu kodwa ngifuna ukukhuluma kakhulu nabesifazane ngisho ingane ke la ka 15 years to umuntu omdala kubalekile ukuthi makayizwe lenkulumo kuyikona ukuthi ngikhuluma isiZulu esingambethe baye basho kanjalo kodwa ngikhuluma isiZulu woza ngitshele ntombo kubalekile mawumuntu wesifazane ukuthi ube nesibuko esikhulu eside sengike nganitshela ngomunye unyaka omusha obengakazange ngibone ngifuna yizwe lento engizoyisho namanje layela ntombo upress like kwi-video ungatatazeli munu ucheck ukuthi wangifollow yini angazi ungibuka ka TikTok noma ungibuka ka Facebook noma ungibuka ka YouTube angazi ukuthi ungibuka kuphi nendawo qala ukupress usubscribe engabe ulike engabe uba bese siyaqhubeka ntombo ngiyabonga ngalokho ngithi mfazi kubalulekile ukuthi ube nesibuko esikhulu endlini abanye benu banamkhaba nezinqe ezinkulu wena ingquza awukwazi ngisho ukuyibona mawuyibuka kanje because isisu sikhulu siwele phezukwayo ingquza ingakho kubalekile ukuthi ngisho ngabe kuthiwe uhlala emjondolo uhlala emkhukhwini uhlala kuphi emqashweni uhlala kephi uma ungumuntu wesifazane awuhlukani nesibuko esikhulu yini ke ntombo oyenzayo uyahamba uye lapha esibukweni sakhe esikhulu umuntu ufike uthi kanje ngisho ungayisidudla kangakanani ingquza iphumela obala kahle mangabe udunisile uma uyisidudla nje noma wena uyindoda kubuka le video uma ufuna ukudla umuntu wakho yisidudla ufuna ukuyithola yonke ingquza umtshela kaDunusi uyila uzoyithola kahle khona ke layela ke ntombo uyadunusa uthi kanje esibukweni ubuka isibuko unqunu ubuka isibuko ubuka ukuthi la emtsinsileni emkekeleni kuyahamba kuyale ezansi einqeni kuhamba kanjani ntombo ngenxa yemkhaba nezisu eninazo ethandwa zami thatha ke esinye isibuko noma ulala angithi isibuko sakho ungasibeki sithi ne odongweni thatha isibuko sakho usibeke ungasibeke phezulu akube isibuko esihambela la phansi ebese uyalala sithanda sami ubeka imicamelo noma u2 ulala ubheke phezulu waze ngikhombise kanje uyalala ubheka phezulu uthi angithi yangibona lapha nentombo uyalala ubheka phezulu isikhubu sami samanzi uyalala ubheka phezulu uqanula imlenze uyabuka ukuthi kwenzakalani la at least kabili ngesonto niyazi nina mangabe nidunisile udunisile usuhambile uyele endodeni usudunisile ke manje iyalifaka amadoda amaningi awabuki kanje athi cha abuka lapha phezulu abuka uceiling board abala ceiling board uyayibona lonto leyo umuntu ujiva kuwe ubuka le phezulu ku ceiling board akabuki la ngenxa yokuthi utshabukile ngemuva ushile ulokhu uzenza usiqhoza sikasisi la ulokhu uthi mina nje lengane ngiyifili lalela lanake nendoda ayifili izinqa zakho anginandaba nokuthi mina uyangifila noma ungifili njengamanje sifuna ukufila izinqa zakho uyabona lonto leyo ulokhu ungibalekela wenza ungathi awudliwe ubudliwa udliwe enqene eziqothukile udliwe kuyikiwe eziqothukile girlfriend isibuko nawe akumele kube yinto enihlukana nayo naye into ebalekile ngisakutshela usawumzali uzohamba uyofundisa ingane yakho ngalesikhathi ungena esikhathini phecelezi sithi ama period sithanda sami angithi umzimba wakho usukufuna amanzi because igazi liyaphuma uyakuthiwa yini uba dehydrated angazi ngihlanganisana nesingisi angazi nje ngabe umlungu nana before ngihlala nabelungu yes kodwa ngiyena uyoma emzimbeni uyabona ungageji kulo 7 days kulo 5 days ongena kuma period kulo 3 days ukugcoba lana ntombo yilesikhathi ngampela ke ikiwi iba dry iqhaqhazela yoma layela ke ntombo ukuthi wenze njani mawungena esikhathini ungena nje ntombo mawuyakolala ufaka nawo oil wami loka ngeke ngihambe ngikutshela ngezinye izinto zakwezinye indawo ntombo uthatha nawo oil wami ka 8 rand isithanda sami uthathe nansi insipho yogeza ngaphansi ngabe unephunga ngabe uyatshabuka ngabe unjani no oil wami udonse insipho ugeza ngayo uyageza nje ngaphambili ugeza nalokho ukuqothuka nokutshabuka kwakho namaqhuqhuva lawa lana sisi the best ngisho kuthiwa unale ngquze ngathi iselesele eqhanse ubhobhoyi kosamama qhanse ubhobhoyi ngiyalithanda leli gama amaXhosa athi ukushisa kwelanga but ke nawe seziyashisa ke sekuqhansile kade ushefile sekuneyiqobhonga ninendoda yakho thatha nansi insipho ngigcobe nawo oil uzoshaya wonke la maqhuqhuva wabeke eceleni lalela
uyathatha lo uoyela 80 rand uthi fu la ezandleni intombo uthi uyagcoba la kwenza ukuthi ngaphansi ube fresh ungabi nalento othi yobuka esibukweni nami nje mawukuthi mhlawumbe kuphelile u3 days u4 days ngeke ngibone ngathi hayibo sengiqale ngathi ngiyoma akumele kube nembala ehlukile uthola ukuthi la ugrayish kancane bese ukuthi kuza lana kumnyama ish mawukuthi uyangiphikisa ngitheni kuwena hamba uyodonsela isibuko noma ake usantuze nje kakodwa usantuzela isibuko uyeke njalo wena usantuzela amadoda njalo usantuzela indoda akusantuzela isibuko uzoyibona lento engikhuluma ngayo la ntombo uyagcoba mawusuyolala ukuma period ngisho kuthiwa ugeze ngo5 yenza sure ngabo 89 usuyongena embedeni uphinda futhi uthi thithi ugcobe uyayibona into ezobu fresh yona ngoba yila ngempela khona oba dehydrated ke khona no dehydration konje awuwazi ngoba into yazi yipipi kuphela nokuvula imlenze kodwa okunye nje masitshela ngakho ngeke uzungizwe ingakufana ngitshele ngezulu uwoma kakhulu kube nemkenke kakhulu mawukuthi usesikhathini enye into futhi ukhumbula ukuthi usuku ufake nenapkin angikhulumi nawe ke angikhulumi nawe wena ufake inapkin zonke izinsuku wephenti line angihlangani nawe mina ngikhuluma ngathi sinengquze eclean engaconsi i-discharge wena makukuthi yakhe ingquze ihlala enapkelini zonke izinsuku iphenti line mengikhuluma ngaba ama-pad mawusuke ufaka i-pad angithi la kusuke kungabreathe sithi masilala sibanqunu khona ingquzi izobreathe mina nje ngisebenzela i-tampon guys ngoba ngenzela khona ukuthi ihlala ibreathe ihlala iphefumule nala wena koyifakela i-pad lakho sithanda sami lalela angithi kusukela lokho uhwaya i-pad imini yonke uhwaya i-pad ngisho ngangayizwa wena i-friction eyenzakalayo kodwa trust me ukhona umehluko mawukade uphuma kuma-period noma kade ungangena ama-period lalela-ke ntombo wena ke ne-discharge uhlale kuyaconsa lapha kuyanuka mhlawumbe ngaphansi kubuhlungu igazi lakho liyanuka yilento yokugcina mangabe seliphelile igazi wena unuke ngathi ufile woza lana-ke nalitiyela abafazi ntombo nayi womb cleansing nansi womb cleansing u250 tiyela abafazi la ngaphansi iyaphela nje ntombo inyanga indoda yakhe izohola iyaphela nje inyanga indoda yakhe izohola uhambisana uhambisa ingquzo oyibonayo ukuthi nawe iyaconsa uhambisana wena unayo igonorrhea kodwa unukiswe komuntu one-super gonorrhea ngenxa yokuthi nje usunqana ukusacrifice u250 rand ugijima uyokwenza ikhanda ufuna ukuba muhle ekhanda mina ngisho ngamubi ekhanda ingquzo yami eclean kabi ngisho ngamubi ekhanda ngiyakwazi ukushuqula iduku ngene indlela wena ngisho uyaconsa ekhanda umuhle kodwa ma uvula ingquzo uthwala phishu kunuka ufish wodwa ufile lapha ngaphansi ngoba unqena nje u250 thatha ithibhekhe lodwa njalo ngosuku uwaphuza uzuwaqede ungaphuzisa umngani wakho i-treatment le yokutreata lapha ngaphansi uyayibona into le exactly uma kukuthi unane ngabe nephunga ufuna ukuyishisela ama-bacteria mina nginalo iphunga kodwa kanye ngenyanga at least ngiyahamba ngiyosteam ama-tippex awu2 lawo ubilisele lodwa ebhodweni faka amanzi kubile ukuthela ebhodweni lo isteam 80 rand uthele ebhodweni uthele ebhakedeni ulinde kuphuma isteam kancane bese entombo uyahlala 30 minutes uyichofozela ifoni yakho ishisa konke ukunuka ama-bacteria angaba khona lana ilento yokuthi uthi uyimele nje ubuncinzelwe ingquza noma kube kuluma ishaya ivale nomtsinsila wakho onukayo lana ngoba mawuhlele ebhakedeni uvulile isteam siya yonke indawo siyakusiza ukuthi ku8 rand sinawo-ke angiphakethe lingaka ama-tippex awu8 phakathi awu200 rand but mawufuna ukuthengela wena nomngane wakho mawuyithengela wena nje uwedwa u8 rand yabona nje mfazi le combo ngicela ube nayo u8 rand istima sangaphansi u8 rand insipho yokugeza ngaphansi nendoda yakho uyigezise futhi lamasente nala emaceleni ilanga lizeqala nje liyashisa eSouth Africa ngena isama niyayidinga nje ukuhlala ninecombo yami i-oil uoyela lo it's the same oil uoyela owodwa nalo ngeke ngithi massage ngawe ipipi njalo ekuseni ulimassage kahle ipipi akusiwo ukukhulisa okwenza imithambo yakho ipipi liyadinga ulimassage njalo ukuthi imithambo ingaqini libuyele emuva uyayibona into leyo u80 ioyela 80 insipho 80 rand istima lelo cleaner ngaphansi umsunu lona lengabe nini u250 eloklina kukhiphe ukudodo nokungcola uthi usuqeda ukhipha udodo ubustima ngaphansi ubuwasha ngeke ungabe clean sekuzwa nasemlonyeni into oyikhiphayo na kwi-comment section inquza mayingcolile ngoba into oyibhala lapha nje udodo kufanele lamadoda lawana anenkinga zamapipi angafuni ukwafixa zivele enze ngathi aya attack kanti mina ngikwazi futhi bengingakhulumi nawe wena owazi ukuthi ngikhuluma nawe ngoba ipipi lakho ushawa enzululwane angikho kodwa kwipipi linenzululwane ngithi ngicela uphese futhi ulike kwi-video ngizoku-appreciate lokho ungifollowe as well inamba yami ka-WhatsApp ongangifoneli kuyona ngeke ungifonele ngeke futhi uzungichazele iy'nkinga zakho nenquza yakho wayithola nini iy'nkinga uzofike nje ngicela i-product uyayazi i-product kulawo ekulingene futhi nje ngisho ngawathatha wonke the best inamba yami u-081
729 3262 081 729 3262. Ngiyabonga.